Hruaina Eng radio program ngai thatu zong zong te in safa in si beivek ule sinfo studio tangin retiring thlei kania zaina hian program ngai nom tak tak kan ngai thlau le don nia kan program seberatan malzai kan ngai thla anga Emily Vanlaltluangi Aw chhandamtu tihla asak ilo ngai thlang Aw chhandamtu idera omreng hi kathin lungin du Tanna kasyama min mangai tu berini ti kasya katani nun namin teya Eng tinge katsara min lo mangai ma sakto avangin mangai na ini itnera ka inte kathin lung suan zong hit leng fayang che kan program dot letan chuan Zaipawl zai kan ngai thlanga Luangmual Bial Zaipawl ten Kraun hlu ti hlan rem ilo ngai thlang u Naite hirin lalpa hun tiam su tu in
yang le Dika le rin om Tao kai om chua Kraun tu tui ku Nghe yang Ngai te Kirin Lel pa hun kiam su Tu in Nghe ni Shil lo ke yang le Dika le rin om Tao kai om chua Kraun tu tui ku Nghe yang Lalu kum lutu Kala kum veang Totoro di kun chuan Ka kum venge yang Lalu kum lutatsu Ka kum venge yang Kraun lutu ka kum nge yang Lalu kum lutu Kala kum veang Totoro di kun chuan Ka kum venge yang Lalu kum lutatsu Ka kum venge yang Zion ka tlen hun A chuan Ka pur ri song a Kia ngang ro pui na rin ka in thuang To ang Sa tuanin ka chuan To ang Zion ka tlen hun A chuan Ka pur ri song a Kia ngang ro pui na rin ka in thuang To ang Sa tuanin ka chuan To ang Kraun tu chu ka kum Nghe yang Lalu kum lutu Kala kum veang Totoro di kun chuan Ka kum venge yang Lalu kum lutatsu Ka kum venge yang Kraun tu chu ka kum Nghe yang Tuna chuan Thusawi kan ngai thavile thungtonga Rev.Lalramliana Pachuau MPF thuchah ti asoi kan ngai thlanga lokpui cheu turin ngun takin kan ngai thladon ya Lengai thatu ten zavain se bai kabu ka cheu tuntuma hian Mizoram People Forum MPF malak na le thuchah toite kan sei kan tum ania MPF hi zun ni somni pakhat sang ni paruk khan Kaushan Paul sang pasari le NGO kan ti tlom ngai Paul pangaten andin ania sangni pathum in khan pui kha an han thlir le ta khamitum khan diglo taka sum manralte apung na sosot maya vote leile shal ti te ten tharum han tho de oi nang chi in kidnap ang chi tele a silai mu in muam tir ti te thleng po khan thom kha oma chutiang vel awang chuan han thirlet khan kanin thlan boruak siam thatur hian engemo kan ti angai ni mala ka ngai ni tia Kaushan Paul pakhat mai malak na po atok zolo ten Kaushan ten in thlan thuchah an chhuah thin te po kha atangkai tak zolo nia hria in a hu ho dewa malak na kong zonani ta a ti chuan tumenga mozat in ron khomani nuwa MPF hi zoni somni pakhat sani paruk khan din aloni ta a antum tak chu in thlanna thiang lim felfai digna lerin omna nena in thlanna kan nei theinan te tinan nuwa po sarkar tha kan nei theinan good governance ti lamte sarkar malak na lamte po athei anga enzuya tul chuan thuron te po han pek ve chang te po omanga chutiang tu a mala tur chuan MPF hi aloading ani deuh ber maya MPF malak na hi atlang pui chau han sai ta ilangin khatia MPF din anni khan political party tenen in ron khom na hun an manga sang ni paruka vek September thla khan chumetrum chuan MPF hroi tu ten party hroi tu te engtia ma lak nge thang tian han ron khan political party IO te chuan hroi tu te chuanin sang ni pathum in thlan kha kan han thlir le thian ke ni lama tang point
sum sen anasa sot maya sum tam takkan seng lo theilova le lama chuan mi puite poinan lo la du vezel mai boxia chu wang chuan in thlan le huna chuan sum nga fal te chau lo chuan candidate po hian an dingam to don monity turania chu wang chuan sum kan sen tam zualna deuh ang te hi chu khap theini se ti lo theini se chu ti zonga malak chu tulani antia chunga chuan kan sei ang khan suma in leile vote thralte tin thil engemo in ti sakte in pekte poisa semle thil dang sem thingtlang lama chuan bu phur sakti te lozo sakti te damlo kanna damlo in khulchhuah sakti te tammai khangte ania wang khan tin hei party tena vantlang huapa royan the mup thin te po hi party le candidate te tan chon in sen na satak mai kha aloni zela chung te chu ti bawani theinan abo thak ma po ti nep zelani theinan te malak tul antiviawa chu tiangan in biang na kal zela chuan thoho na thuthlung e MPF in lo ro man sela chak takin malo la sela antia chu MPF in an bo zuya thoho na thuthlung an han ro mana chu party tenen voyang mozat sei ho la in thoho na thuthlung hi alo piang ta chu sang ni pariat in thlan pui khan mantran ani ta deu bera in thlan pui oma piang le in thlan chidang oma po he thoho na thuthlung hi in thlan na thiang lim fel fai om theina tura malak na man ro pui ber alo ni zuita zela MLA thlan dona piang hian en that te po ania en that na akal zela hanti danglam zeu po oma tlang pui ro chu danglam lutuk lova chu tiang chuan party tenen po ti tur chin te ti lo tur chin te khang kha ro manin in thlan chung chang te tin in thlan sen so te in thlan campaign chung chang te khang khan malak na an zama chu tiang chuan an lo thok howa ma po kan son pha in thlan na po abo ruak te anom pha viau thina tho ho na chung chang tele tin candidate tur chung changa po mimhing tha mi zanghet le ril rupui tling te mi taima le rin om diklo le kutling lova sum le thildang mu tum lo mi zu le rui thei thildang laka fihlim mi pat me chiana konga soisel kai lo ramdan le namdan poisa mi le diknangai sang mi ti te khotlang le mani mhring puite thanna tur duwa chu mi ta na in mang pe mi ti te mani sa khwa le ko shan za thiama pol la miming tha le rin om ti te khang kha tar lang ve chu tiang chuan he party lampo hian heng candidate han ruat a po hian an zom thaveu te poina hriat thina lomom khop maya kan tho ho na kal zela hian du thu sam lo lai te chu ombok ma se lotlin po kan lotling thui viawa vote thak nia vote thak na bulvel polling booth le a che vela lui thin te party campaign office rib roi le beng cheng nin om khop le in au el ti velte roi the lui khang te kha abo thui ta viawa kan in thlan bo ruak hi anom em to ania thui tak hi MPF le political party te ho na hi a hlotling ti lo thei ani lowa lomom khopani chu baka chuan election commission of India le state sarkar election lam in thlanna lam ma thunei tu te hi theyang angin MPF na tho pui boka chu tianga chuan hei model code of conduct te po oma chung chu mi puiten anol puya kan zom theina turte party le candidate te poinan zom theina turte po in ma alave thina chung chu party tenena kan thoho na thuthlung kan hantia po hian engemozat laglu ani nge ani ten malakna chidang le chu media social media kan hanti manga malakna hi ania chunga chuan press conference te bot saya tin talk show TV
in komna buat sai te panel discussion kan ti tele ten mi pui zinga seminar te huai hota thuzir ho te chung ang mang chuan zirtirna po mi pui nol puya po hian kal pui thina ni tun trum sang ni somni pathum in thlan lo om tur bi katana kan malak na MPF malak na hi atlang puin han soile lok ta ila tlang pui tak meu lo chu hun om lovanga MPF hi in thlan don nai te a thei top chu mala a du to le tamai thin anga han mu mai thei dan te po om thina wangin a masa chuan district level la te ten MLA Bial constituency level la le tol chung a te seminar an huai hota chung an buat sai seminar a te chuan masa chuan MPF keimani inti chak tharna lam hoin ma kan la thui viawa hruai tu in ruat tharni se district forum te constituency forum le local forum te hruai tu in ruat thar nga ya piang in ruat tharni se te kan tia tin malak na tur le malak dan tur te kan sei howa chutiang chuan keimani MPF lam inti chak tharna hi kan ngai poimo hle maya chu tun a hi chuan kan lo ze om ta hle maya malak theina ang chin chuan tuna hian khotin muntin maya ma an lata chura lomom tak mewa ten khang seminara le in ron khom na khan thupui te kan zir howa in thlanna fel file dik kan nei theina na in zir tirna lam hoi te ani ber maya tin hruai tu tha eng tin nge kan nei theyang sarkar na tha eng tin nge kan nei theyang ti lamte ania tin sei tong khan tun tuma po party tenena tho ho na thlung hi en thata manzui ania henga po hen party tenen kan thok ho thaviawa mun tin maya heng kan tho ho na thu thlung te hi party tenena zir hoya in ron khomin malak dan tur te kan sei howa tiang chuan ma kan la a ten tun laya social media chak em to na ang huna hian media lam manga malak na hi kan kalpui thui le boka TV le YouTube te talk show kan buat saya te in press conference te le press release te mangin kan chanchin bumi thanem min ngai pui tak tu te kan ko khoma cha hlui te kan kil puya ti khan ma kan la a ten mi pui te zirtirna thu toi te video clip manga the dar te kan malak na hiana huam tel boka ten media mang bvek hian thoho na thuthlung hi thei topin kan the dara print media te le soft copy te point kan the dar na sa tumdang ai chuan party te nena kan thoho na thuthlung po hi kan the dar na sa view om mange kan tia hetianga kan malak na hi adar zau viawa ten MPF na tho chungchang hi national media lam hian an ngai ven hle maya hei tun nai te a po BBC Delhi te Meta India hei hi Facebook lam le IG lam te tin Notice Live TV channel te heng ho te po hian MPF roi tu te interview te an ron nei puya an ron koma MPF malak na hi rampuma Mizoram chawni lovin mi ten an lo mel hria tran view maya lomom khop maya Mizoram hian en ton tlak an ti lan ve thei pakhat chu in thlanna thianghlim fel fai tak mai in thlanni vo thlang ni po boruak mon om tak mai rig lui le boina siam om to manglova kan kalpui thei te hi state dang te hian an en ton thui view ani ti te po an ron sei thina lomom khop pani to bera chuan he hun toite hi chu in thuchah han soile ta ila masa chuan hei en thlanna thianghlim felfai kan nei theina tura kan malak na man ro pui ber chu party tenena kan tho ho na thuthlung hi ania heta hian ti turte ti lo turte mi pui kan in zirtina lam le party le candidate te poinan zom turte anti tur le ti lo tur kan zam chuak veka
sei to ang khan model code of conduct lam ami te po kan lal kai tela hei hi party tin te hian ma ni party huang chunga le candidate te malak na zong zonga hian thei top chua zom shram turin kan tho ho na thuthlung hi min za saka thei topa zom turin party tin te le candidate zong te kan ngen thar le ani hei poi moi em maya party ten he kan tho ho na thuthlung manga in thlana thiang lim fel fai nei tura ma min lak pui tak zet chuan asot ngei don ti po hi kan ring tlatani tin mi pui ten he in thlan hun chung a hian sum beisei le thil engemaw thil pek beisei a ma lo lak na hi mu tur le hriat tur ala om zeu reng maya a khotlang thil anga pol ho ang temo le a chumi chu kan mamo a min pe theyang em te candidate te lo deal deuh chot te po kan la om ni na hriata heng hi ti lo turin candidate le party te hne na tanga sum le ther lo beisei lo ngam turin chung mamo lo ngam turin kan in fui tak meu ani dikna le rin om na a thei top chu a thanem ngai taka vote thlak turin he kan ram hruai tur kan thlan hi voina tan mai ni lo nak tu le kum le lama te kan malam hun thira kan tu le fa te Tanna he ram Mizoram kan ram nei chun hi luat tlak le mason na chak le zola dik taka kal theinan te mi puiten kan chan vo dik tak kan chan theina tura rorel na dik le tha fel akal theina tura rorel tu tur kan thlan na ni ti hrangen thei top choin he in khan huna hian rin om na le dik na nen in thlang in vote thlak theu turin kan in nge na ni mi puite hian candidate te le party te hne na tanga thil beisei le a sum le pai beiseya khatilam zonga kan lo thlir lutuk chuanin in thlan zo nulam thleng hian chu chuan a ngong dona in thlan na ta na sum sen kha in thlan zo nulama po khatiang ve khan diklo taka sum man nei na la zui zel theidon chu wang chuan dik na le rin om na rilru putlat turin hoisen taka chung thil chu nol ngam turin kan in beiseya kan in cha tak meu ani rin om le dik takin herama hian omla rin om na zel ro ti in pathian tri na nen kan in thlan hi I ma chonang kalome tuna chuan malzai kan ngai thavele thungtonga baby Malsawmtluangin Lal ka thlang ti hla sak ilo ngai hawang u
Zain kan program nung beratan Zaipawl zai kan ngai thla anga Khatla bia Zaipawl ten kan leng dun tihlan rem kan ngai thla anga zain kan program mi lo ngai thlak sak tu zong zong te chunga thinlung takin lom thu kan soya Hruaina Eng radio program hi Zirtawpni dar sari le chan ve ti chhuah thin ani a ka le lama mi lo ngai thlak sak le theu don nya in zawa in mang tha ule Chhandamtu